Arambai News Guwahati da Maithelon ki pau tabri basing bu yan handu makta da cingangbam Suzitrani na kurumjari. Hozing asigi samlapa mariba pau sing lowirase. Hayeng August ki tang mari ayuki pung tarama thoida Assam Assembly ki proceedings minute kuntra leptuna leragani. Mase Olympic ta Assam dagi amatangarbi amasung medal su soidana purak lagadabi boxer Lablina Borgo haina Olympic ring da thinagadaba adugi puari ohoragadaba mikup adubo Assam Assembly na su lemna manghanba pamdabadagine. Mahakpu Assam ki khwaidigi wangba miyamgi mihut singi loishang asinasu mapung phana sawatli haiba takadauri. Asumna Assam Legislative Assembly su Assam gi mamomloi Lablina Borgo hai amadi Turkey gi Busena Surmenili gi marakta thinagadoriba historic semi-final asi punna yengadori. Panbayai Assam gi Lablina Borgo hai hayeng ayuki pung taramathoida semi-final gi ringda chainagadori bane. इतिहासिक और श्रीमंत शंकरदेव थान बरबेता की पादबाउसी थान ngasi Assam की सीएम हिमंत बिस्व शर्मा न चतुना महापुरुष शंकरदेव पु निंगसिंगजबग लोइनना थान असिबुसु बददवा थान की थाकता सेमगतकनी हाइख्रे मिनिस्टर चंद्रमोहन पटवारी सु यावकिबा खोंगचरसेदा सीएम ना मतंगी कैबिनेट मिफमदा पादबाउसी थान सेमगतपगी वारेप अमा लौरगनी हाइरमखी स्टेट लेंगाक अनि की मरकता यानबा अमा पुरकनबा होम मिनिस्टर अमित शाहना यामनमकन होटनरिबा मरक असिदसु आसाम अमदि मिजोरम गमखैदा उंखतनबा मपुंग फाना नेमथद्रे आसाम गमखैगी मियामना इकोनॉमिक ब्लॉकेट हाईवे नंबर 403 न चिंगबदा तौबदगी चाना थकनबगी पोटलमसिंग अमदि पेट्रोल न चिंगबा पुबा गाड़ी अमदि ट्रकसिंग पंदुना लैबदगी मिजोरमदा पोटचै वाटपगी अचौबा अवाबा कया मायोकनरे हाइरे नाकल नंबरोमदा कसार डिस्ट्रिक्ट की गार्जियन मिनिस्टर सुअरिबा अशोक सिंहालना आसामना इकोनॉमिक ब्लॉकेट कौदे अदुबु ड्राइवर सिंगना मसाना चटपा कीबदगी गाड़ी चतबने अदुबु मथौ तारबदे सिक्योरिटी पीदुना आइजोल फावबा गाड़ी सिंग थागनी हाइखी चेरगसिदा युमलोनब स्टेट अनि असिगे ngomkhai चेट नबमसुंग उंखतनरिबसि यामनमक थुना संताइननबगिदमक लागलिबा अगस्त 5 आसाम की कैबिनेट मंत्री अनि अतुल बोरा अमदी अशोक सिंहाल आइजोल चतुना वरी सानरगनी पनबयाई स्टेट अनियसेना अमना अमगी मथक्ता थांगतनखिबा केस अयाम्बा हंदोकननबगी वारेपसु लौख्रबने मरगसिदा कोविड की फिबमसु यामनमक साथिरकलिबा मिजोरमदा ब्लॉकेड असिना मरम ओइदुना हिदाक लांगथक अमदी ऑक्सीजन न चिंगबा वाटपगी अवाबा कया मायोक नरकलिबा सिगी मतांगदा हेल्थ मिनिस्टर आर लांगथालियाना असम लेंगा की मथक्ता पेंदबा फोंदोरखरे आसाम स्टेट की ओइना हायर सेकेंडरी अमदी कॉलेज की मिंग चनबदा सेल लौबा यारोय लेंगाकना हाइरखरे ऑनलाइन एडमिशन तौबदा गवर्नमेंट एडेड अमदी प्रोविंशियलाइज स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंगना एडमिशन की दमक तोंगाना परीक्षा तौबा यारोय हाइरखिबदनदना एडमिशन फीसु लौबा यारोय आसाम की एजुकेशन डिपार्टमेंट ना प्रिंसिपल सिंगदा खंगहनखरे आसाम दा हौजक्तगी हौना खुंगंग सिंगदसु युम साननबगिदमक परमिशन लौबा तारगने मदुगिदमक पंचायत मथौ ताबा टैक्स पीबा तागनी हाइना पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रंजित कुमार दासना ngasi पाउमिसिंगदा फोंदोरखरे वर्ल्ड मिठाई कन्वेंशन WMC असम यूनिट ना ngasi गुवाहाटी दा प्रेस मीट अमा कौरदुना हौखिबा मेगी मापनदा लाइरबी नहा ओइरिबी मचानी लेरबी मैतै नुपी लुखराबी अमबो सिलचरगी मधुतिलादा गैंगरेप तौखिबगी तमथिरबा थोंग अदुबो कन्ना कंडेम तौखरे यूनिट असिना अतै सोशल लूप सिंह श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति मितै नुपी महिला बहुमुखी समवाय समिति मणिपुरी बस्ती मेरा पाइबी नारी संस्था राजबाड़ी मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुरी साहित्य परिषद असम राजबाड़ी ब्रांच अमसुंग यूनाइटेड मणिपुरी एसोसिएशन असमना मणिपुरी बस्ती गुवाहाटी द पुंदुना विक्टिम नुपी असिगी इमुंगी अवाबद सरुक याबगा लोइनना विक्टिम असिगी दमक अचुंबा वायल तौबिनबा दाबी तौखे विक्टिम असिना इकाई खुमना ना हिंगबा ngamnanaba असम लेंगाकना मंगोदा थबक अमा पिबिनबसु दाबी तौखी हाइना यूनिट असिगी प्रेसिडेंट नवगिशोर सिंह ना थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलखले युमलोन नरीबा लैबाक म्यांमार अमदी मणिपुर ngमखै वाथोक लोइदना मणिपुर स्टेट अमसुंग नागालैंड स्टेट ngमखै वाथोक सिंग असि चही हुंबुद्रा लेंगाक पाइखिबा कांग्रेस अमदी बीजेपी पार्टी सिंगना चयेत नदुना थमलकपदगी खुंदा लैतामिनदुना हिंगमिनरिबा पिचम मियामगी मरकता उंखतनबा थोखलिबा थोंगसिंग असिनदी नियो कॉलोनियलिज्म गी लेंगाक लोन चथरबरा चिंगनदबा ngamde हाइना MPP गी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस इबोमचाना थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलखले
National Health Mission की मखादा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंदलाइबा बराक सर्कल की मनुंग दा जाकुराधोर जीपी ना चामदा चामा वैक्सीन कापथोकपा ओइरे हाइना डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर एन.जी. बेम्बेम देवी ना जाकुराधोर की राजीव भवन दा लाउथोखरे मणिपुर की ग्राम पंचायत सिंह की मनुंग दा चामदा चामा वैक्सीन कापथोकपा जीपी ओइरे हाइरे फिबम असी यौरकनब होनबदा अजुका अमदी जेडीओ की मेंबर सिंहना मतेंग पांगबिरकपबु जाकुराधोर जीपी कोविड टास्क फोर्स की अंगोम धीरेन सिंहना थागत फोंदोरकली लोइनना डीसी ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा थरोम अमदा लोकल एमएलए मोहम्मद असाउद्दीन ना जाकुराधोर जीपी कोविड टास्क फोर्स कमिटी दा सेल लोइना लुपा लिसिंग यांखै खुसिनखिबगा लोइनना लेमहौरिबा मफम सिंगसु वैक्सीन कापथोकपिदुना मणिपुर की मनुंगदा कोविड वैक्सीन मपुंग फाना कापथोकपा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइनबा अकनबा थौदांग लौमिनसी हाइना एमएलए सिना हाइखि Southeast Asia Cultural Organization SICO-gi Taramathoi suba mapok kumon chahi khudingi August ki tang mangada pangthoktuna lakli adubu COVID pandemic na marumoiduna handak chahi gi oina mapok kumon pangthok chararoi phibam asida SICO-gi masaloisangi lubloising amadi SICO bu nungsibiba malemgi mafam kayada choijaina na takraba ichininau singna nungai taba pokpidana ba lubasigi Secretary General Konthaujam Ibo Chouba Khangan bina thadorokpa chirol amana pauze lakli हंदकता अरुणाचल दगी लाकपा नुपी मचा अहुम की मथकता ओत नईब तौकीबगा लोइनना सेल लौबगी मरालदा मथक असम की लखीमपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस पर्सनल अनि अमसुंग होमगार्ड अमा सस्पेंड तौकीबगा लोइनना जुडिशियल कस्टडी दा थाखरे नुपी मचा अहुम असी हौकीबा जुलाई कुमापनदा आलोत तगी ईटानगर तमना लाकपदा गोगामुक्ता खामलगा पुलिसना हेंजिनबा थोंग चथखी अमसुंग लुपा लिसिंग मरी मरी पियु हाइबदगी कन्ना तकनदुना लुपा लिसिंग अनीदा यानखी तुंगदा विक्टिम नुपी मचा अमगी अपोकपना केस तौरकपदगी खुदकता लखीमपुर की एसपी ना मरालैबा पुलिस पर्सनल अहुम असी सस्पेंड तौखिबने Historic Framework Agreement mapung phana chana hanba thingtharakpagidamag pendaba phongdokladuna NACN IM na kaukiba total shutdown asina South Arunachal haina kauraduna Arunachal Pradesh ki Tirap Changlang amasung Longdingsu konsilakhi panbayai NACN IM na South Arunachal asi naglim gi thadoknaba yadraba saruk amoina lauribane adubu mafam asigi miyamna shutdown call asibu mawa laukhide amadi nomagi thabak thoramsing adumak mahusagumna mapung phana pangthoknakhi Dimapurdagi yearlift togduna puraklaga haukiba July 13 da New Delhi da laiba Christian Institute of Health Sciences and Research da admit taukiba NACN IM gi chief TH Muiva ngasi hakchangi phibam phagalakpaga loinana COVID negative orakpadagi discharge tawkhre Panbayai Muiva core committee meeting amada saruk yaroba matung COVID positive orakibani hariba core committee meeting aduda saruk yakiba NACN IM gi luchingbang mangasu COVID positive orakhi Nagaland lengak na government employees singi oina thokiba no vaccination no salary order adu mamaidadi handokre Guwahati High Court ki Kohima bench na order asi khudakta semdokna ba hairakpadagi lengak na order asi handokibane panbayai Nagaland lengak na mamangda government employees singna mapung fana vaccine kapthokadabani natraga nimit 15 ni khudingi covid negative oi habagi report pigadabani natrabade makhoibu tolop kakkani haina order thokibane Tripura की धोलाई डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना सोमानुदा थोकिबा थौदोगमदा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT की खुलाई पाइबा लालहौबा सिंगना BSF की मथक्ता लांदादुना BSF की सब इंस्पेक्टर अमा अमदी कांस्टेबल अमा कापतना हालमले मखोइदगी खुसु खुलाई सिंगसु मुंदना पुखी हाइरि लालहौबा कांगबुदगी मरक्ता सोगप्पन नंगबा कया यारमगनी हाइना त्रिपुरा लेंगा की माइकेदगी खंगहलखले Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anoba positive case lising kuntra ga chaunga nipumapan lising kuntra nipan ga chanipan marfu taretna naba paraduna discharge tauki aduga chamri ga kunithoina haukiba pung kunmari asida COVID number moiduna India da laikide awang nongpuki state singi manungdana Nagaland da sumnatagi humphuni pan Meghalaya da chaunga ga yankhai taruk Assam da lising amaga chamaga marfunithoi amadi Manipur da chatret ka yankhai humdoi COVID ki anoba positive case sing phangkhe Nagaland da ahum Meghalaya da mapan Manipur da 13 amadi Assam da 10 leikidabagi report su lakle
CBSE na lauba class 10 parikha gi result ngasi lauthokre result asi CBSE gi website mari gi khuthang da lauthokhi chada marfutara mapan dasmik sino marina pass tawki nupi macha sing na pass tawgi chang chada marfutara mapan dasmik ani mari aduga nupa macha gi na chada marfutara ni pan dasmik nipan mapan phangki Trivandam na pass tawgi chang khwaidgi wangki habadi chada marfutara mapan dasmik mapan mapan ne aduga Guwahati na Khwaidigi name na habadi chada marfutara dasmik mangamari oiri. Nakalamarom mark improve ohenabagi damak parikha thaba pamba class 12 ki candidate singi oina exam schedule lauthorki bagaloina na parikha si lagliba August 13 tagi September 15 fawbagi manungda pangthokani hairi. Olympic bronze medalist amasung Olympic medal ani phangkhrabi amatangarabi India gi nupi sanaroi PV Sindhu ngasi New Delhi da thunglakhre amasung mahaki mai paklaba khongjang asigi damak miyamna mahakbu taramna okay Badminton Association of India amadi sai official singna Sindhu amasung mahaki Korean coach Park Tae-sang airport ta awang bathaki ikai khumnaba utki China gi yamdrabada province tarani panda nongna covid laichut sandurokliba si thingnabagi damak chahi tarani thoyam sung taratret ki manungda laiba tin ager singi oina vaccine kapagi khongjang changsin ba hokre report matungina mainland China gi province kuntrama thoina miyam da chathok chasen tawdanabagi advisory thorakhibaga loinana inter provincial chathok chasen tawdanabasu haiki loinana konung sahar Beijing na kharani gi oina Beijing ga samnaba route kulhumdoi da train ticket yonba lepki Asumna COVID laichut hengalak padagi China da sana khonabagi thorom kyasu cancel tawkre. Aroiba dangasigi tentakpa maroiba pau khara. Manipura curfew numit marini amaga sangdokre habadi August ki tang taret fawba sangdokre. Meghalaya gi MBOS SSLC Arts amasung SSLC gi result lakliba August mangada lauthoklagane. SP bom chagi lamsing makhada ningtamba numit August 15 da bideng thamlaga chekshin thorangoina Imphal West Police na yumthong da changduna survey amadi search operation chathaba hokre Tripura da chahi 19 mathaki group ki miyoi chada marfutara vaccine kapthokre Nongkana chubadagi Damodar Valley Corporation Dam singdagi sing thadoraktuna ichau thokpadagi West Bengal gi district tarukta miyoi lakh Ani dasmik manga yum thadokuna chatpataki loinana wal kinthaba amadi maina chingbadagi yamdrabda miyoi taramarisu laikidre ICMR na Covaxin asi Delta Plus amasung B16173 variant singi oina yamnamak effective ni hairi ngasi ayuk sanakhiba Olympic ki nupagi semi final da India Belgium gi makhutta ani manga da maithi hore China gi Henan ichau da sibagi masing chahum subna ani yaukre amadi aman naksen koba China da larik tamba Indian mahiroi ama masagi kada siduna leiramba du homicide case ni atopa foreign mahiroi amana hat pani chingnei haina China na claim tawrakre ngasi gana di Arambai News Guwahati da maitelongi pau sandok chaba matang solution jabaga loinana tabiri basingbo amkasu hanna khurumjari